Ens trobem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Pel 5è networking, Creuem talents. Un punt de trobada on empreses i participants es reuneixen per trobar el seu match perfecte. ¿Quién es el perfil que esté buscando avui? Vigilantes de seguridad, auxiliares de servicios. Cuidados interns, recepción, de mantenimiento, de housekeeping. Hubiera algún candidato que estuviera interesado en trabajar también a nivel de marketing, recursos humanos, finanzas. I com hauria de ser la persona perquè fos un match perfecte per vosaltres? Un perfil con muchísimas ganas. Sobretot actitud. Llavors disposats a fer un bon match. Sí, ja n'hem fet un. Ah, sí? Sí. Creemos que sí, creemos que ya hemos encontrado algún match. Ya llevamos varias entrevistas ahora mismo y súper bien. Albert, explica'ns, també feu un podcast, no? Sí, fer participar en el podcast empreses per desmitificar coses, per aproximar més candidat a empreses, no? I així crear més coneixement per poder ajudar aquestes persones en la cerca de feina. Meravellós. L'objectiu és donar-los eines perquè puguin comunicar d'una manera més clara i alhora més eficient. Per tant, podríem dir que la comunicació és la clau per l'èxit de l'entrevista, bàsicament. Puc ser meravellós, però si no ho sé explicar, no funcionarà de res. Estic fent cua per l'empresa Consum. Esperemos que haya suerte y nos pillen para la temporada de verano. Muy bien, Ha habido match. sí, desde el primer momento. ¿Cómo lo ha vivido la empresa? Fantástico. Los candidatos que tenemos hasta ahora nos encajan todos. Le digo a mi compañero, por favor, hay que buscar algo para cada uno de ellos porque están muy acertados con lo que buscamos. Muchísimas gracias. Así que genial. Perfectamente encajan. Por ahora han entrado todos.